Christian sa ko chuanin Heroda ming hi shelo kan kherlo mai theini kan lalpa Isua chanchina hianin soilan lo thei ani lova kovela aron kalna alo piana tangin ahun top athi don thlengkanin Heroda ming hi soirik tura omani tin Isua thi nuwa pokanin Christian te chanchin timaila tirkau te rong bolna pokanin he ming hi chu arifawani ti chu kan she ome tam tak chuanin Heroda lalram chungchang hi kan she to anga chuti rualin la shelo te po kan ominarin omani chu wangin Heroda lalram chanchin chu athei ang tarlan i hantum ve don tiang Herodian dynasty emo Herodian kingdom anti hi chu idumayan ho Edomite thla te lalnaram ania Edomite ti chu Jacoba unaw pa Esava Edoma anti bok khami thla te kha anni ti chu Bible atangin kan she thei ome Bible hi han siar hianin hriat thiam har deuh hi a om thina inni ve thawem chu ka shelawa keima chuanin kan no pan lai deuh phei ka chuanin chanchin thabuwa Isua lo pian dan vele athi na thlengkhanin makti deuh hi kanei ve thin ni Heroda kha lal ani sia chuti rualin Isua pian lai vel khanin kaisara thupe ka wangin Bethlehema chiar pui nei turin an kal le bok sia rom ho opna angalang si ma se lal dang om bok si kha hriat thiam har ve thin reng boka ma se tun hnu tila kan lo puitlin ve hnu hi chuanin history te kan han chiara kan lo hre thiam chho ve ta ni ti chuanin Judai rama Herodian kingdom an ti chu Rome opna hnuaya om ni si lalram ania Klein kingdom kan tiang chi kha ani lalram shan ni thosi in opna shan nei ni si ma se Rome thu hnuaya kun ni si lalram ani tina ni chu thei hi anhuwa Herodian tetrarchy an tia pokanin ani zelani tetrarchy kan ti chuanin lalram khathen somin lal pali emo raurel tu pali emo an om tina nia tetrarchy chungchang chu video dang Constantine chanchina khanin kan soito kha ti chuanin Herodian kingdom chu Heroda ropuya an ti mai Herod the Great an Judai rama lalna aron chan atangin a intrana kumzabi liam seta upa lalram pakhat Juda te lalram Hasmonean kingdom an ti chu Rome ho puina in aron ti chetani alalram hi BC palia athi thlengkhanin ading ti theania anhuwa afapa tele afanu te chuanin an insem tara tetrarchy kan tiang chi khanin an optani heipo hianin kumsom vela rei chau adei ta thawa chung tetrarchy stam zok chu Rome ho khanin Judai rampo huam vekin Rome thunhuaya khanin an da tani chu AD paruk vel kha ania a omzia chu Judai ram chu Roman province a AD paruk vel khanin da ani ta ti nani chu wangin Jerusalem chu Rome magistrate truthmun aloni ta ti nani masala Herodian te khanin thunei na top chin ti maila thunei na tlem jok nei khanin lal ni na kha anla neya AD somli palia Agrippa pakhatna thi thleng khanin chu tiang chu an din hunania tin lal ni na kanti title shim phei hi chu AD somkwa pahni vel thleng khanin anla neyani anlal nung ber Agrippa pahni na athi nuwa khanin Rome ho chuanin thunei na pum hlum an nei tani Hasmonean lal John Hyrcanus sa alal lai khanin Juda ho chuanin Edom ho chu an hnia Edom hi Idumia an ti boka tin John Hyrcanus hi BC za somthum pali tanga za pali thleng vel khanin alalani ti chuanin Edom ho chu Judaism anin le lui tir tani Edom ho chu Juda nama khanin anin tar lut tiala then khat phei chu ni na sang tak an chel ta hialani ti chuanin John Hyrcanus sa papa Alexander Janaya sa alal meu kha chuanin Edom mi Antipasa Edom ramkap noratana ruat ani ta hiala afapa Antipater chu Hyrcanus pahni na chief advisor aloni thei ta hial bokani Antipater hi Heroda ropuya anti Herod the Great pa kha ani Hasmonean ho ti swalian ber chu Edom ho din mun sanga anda hi ani ome he Antipater hi panamai lo takania Judalal Hyrcanus pahni na le Rome ho kha atilom thei ni na langani achan chu Hyrcanus pahni na thuron petu ber ani lai hianin Rome ho nen khanin in lei chin na thatak asiam thaya mi an ne theina chu rambial chunga chuanin adar zau zela Syria an ne zui ta boka ti chuanin Judai rama tual chung in dona an in rol bokani source zirin an in thla chon dan mingpo hi an soi sang ve nol hloma Sextus Julius Africanus sa soidan chuanin Antipater pa hi Heroda ania Epiphanius of Seramis sa soidan chuanin Heroda pa chu Antipas ani in aziak ve boka
Antipa sa pa chu Antipater ani tia chui kwal thui te chiam lova ziak tu chu Josephus ania hei hi atlang puya scholar te pomdan poni ti chuanin BC somli alo ni chuanin romram kho chaklam bial chu Parthian sau chuanin an ron runa heti lai hianin Judai ram chuanin Antigonus the second matathia chalal na hnuai khanin Hasmonean lalram chu an lo in tuai thar ve mek boka ani hi pro Parthian monarch ani chumi omzia chu Parthian ho lam tangka ani ti na ni chu ti chuanin Heroda ro puya Antipater da idumayan fapale Sibros chu Roma an tlan chia Rom lam tang ani takzet thu Rom senate te ashila an ril ru am hin hnuwa atopa chuanin Rom senate te chuanin Juda te lala am puang tani Judai ram pumpui lala tana puan ni ma se Heroda hianin BC somthum pasari vel tleng pokanin Judai ram pum hi a op chuang lo ni ti chuan Heroda lal ram kan ti chu kum somthum pali chung zet chu Rom lal ram chunga lal ram angin aum zui tani Herodian dynasty din tu ber Heroda ro puya kan ti mai hi BC som sari pathum kanin chung ko ro pui tak kan ti million khosa thai kan ti ang chi mithil ti thei tak chung kwa tang khanin alo pianga choi to angin apa hi idumayan ni in aming chu Antipater ania Hyrcanus panina lalai khanin Judai ram bial governora ruat ania Antipater hi Hyrcanus chief advisor ani boka Antipater pa Antipas hi Edom bial governor tan ruat alo ni to bokani kha ti chuanin Edom bial vel hi thuthung thar huna kha chuanin Galilee bial vel kha ani ome tuna chuanin Jordan chim lam le Israel ram in rina vel khu ania Jordan ram le Israel ram ten an in sem ti na ni chu soi to angin BC somlia khanin Parthian so khanin khati laya Rom ram bial then khat Syria le Palestine vel chu an ron runa Jerusalem po an ron latamaya Heroda unaw pa chu an mana anhu loka ama a in tilum ta nge ni Heroda chu Rome tlan silo thei lovin a omtani ti chuanin Antigonus chu Hasmonean lal angin Jerusalema thutir alo ni tabokani Rome lama ve thung chuanin Heroda chuanin Octavian le Mark Antony te du sakna donga anni thlopna wanghianin senate te chuanin Heroda chu Judai ram lala anda ve bokani mase atak taka chuanin hei hianin Antigonus le Parthian sau chu aching fel chuang lova a omzia chuanin Heroda chu Rome senate te khanin Judai ram lala ruat ringot mase atak taka chuanin Judai ram chu Hasmonean lal Antigonus khanin Parthian sau thlopna in a thut tlat sini chu wangin Mark Antony chu hebiala hianin tir ania ani chuanin aching felta Parthian sau chu Euphrates lui chaklama anor chhole tani heti lai hianin Heroda chuanin Rome general Gaius Sosias puina in sipai ashuaya Jerusalem chu BC somthum pasaria khanin alale tani ti chuanin atopa chuanin Judai ram lal chu alo ni tatak tak tani ti chuanin kum somthum chuang set ro arel tabokani Heroda le Rome ho in lei chin dan hi han soi chiang le deuh taila apa Antipater hun laya tangkhan ani to a Antipater chu soi to angin Hyrcanus panina advisor ani kan ti kha ti chuanin Rome ho chu Hasmonean ho a in khang bial bela khanin thil an ti thei jok ti asiatin BC somruk pathuma Rome hovin Judai ram an ron bei po khanin Pompeia lamkha alo thlop jokani BC somli pasaria khanin Heroda pa Antipater chu Julius Caesar khanin Judai ram bial procurator arwata procurator ti chu governor soina chikhat thau ani ome ti chuanin Antipater khanin kumsom ni pangai mo ni rukvel leka upa afapa Heroda chu Galilee bial governor ta na ruata hei hi political appointment avoi khat muna nia kumli hnuwa Antipater chu tha ania ma se Heroda chuanin Rome ho du sakna chu aladon chun zom zel ta thawa BC somli pakhata chuanin Heroda chuanin Tetrarch of Galilee ni na adongta a omzia chu Galilee chu Heroda ram op ti nai mo Galilee op tu lal ani ti na ni tila kan sathiam mai ome akum le maya Antigonus panina chu Parthian sau puina nen aron let le ta Judai ram chu an ron ne le ta Jerusalem po chu an la le ta ni heta Jerusalem an la let le ti hi kan hriat pia deuh nan soi fia lokila heng hun laya Judai ram chanchin hi abuai chuar ti maila soi fia ki mahar hlea Heroda pa kha Hyrcanus panina chief advisor ani kan ti to kha Hyrcanus hi Alexander Janaias le
Alexandra Salom te fapa upaber ania BC somsari pathuma khanin Alexander Janeyasa athi khanin anupui Alexandra Salomi chu raurel tu anita Hasmonian lal te hi lal anni mai baka pui thiam lal ber anni ngal bok thina rem changa Hasmonian dynasty chungchang hi chu kan la bi chiang vele donia ti chuanin Alexandra Salomi chu mai chia ani angin pui thiam lal ber ani theilowa chu wangin afapa upaber Hirkanas pani na chu pui thiam lal ber ta na ruata apa Alexander ka chu parisaitenen buaina an nei nga hlea mase Hirkanas pani nai ro hi chu parisaiten an thlop thungani abikin annuwa ahun chunga khanin ani zualbi kani PC somruk pasaria Salomi alauthi khanin Hirkanas chu a ai o turin aruata mase a unaw pa anaw ani bermai chu Aristobulus nen khanin lal thuthleng in chuin anin do ta thuai rengani Hirkanas a hianin thlathum chau rawa rel man ti in anaw Aristobulus pahni na chuanin helna achok chuak ta Hirkanas chuanin asipaile ama zui tu te tang chuanin beina atok ngala ti chuan an unaw hianin Jericho kianga indona anin machona Hirkanas a sipai tam tak chu Aristobulus lama an pakai ta hloma chu wangin an hnu loka chuanin Aristobulus chuanin nena achangtani Hirkanas chu Jerusalem kula Atlantia mase Aristobulus an temple ala ka wangin Hirkanas chu a in pe kalo tulta ti chuan lal thuthleng le pui thiam lal ni na chu aban san alo ngai tani mase Hirkanas hi a hlau thong hlea achan chu anaw Aristobulus hianin ati hlum mai hlau ni chu tiang ril ru aput chan chu ama thuron petu ber Antipater wangkhania Antipater hianin atum dan chuanin Hirkanas mang hianin Judai ram chu thunun atumani chu wangin Hirkanas hi lal thuthlenga da le hi atum hleni ti chuanin atoi zonga soi chuanin Hirkanas hi Antipater thu thu in a om ani berani Antipater ruwa manna in Hirkanas chu nambatayan haulal Aretas pathumna hena atlan cheta ti chuanin nambatayan hau chu sipai singa nen Jerusalem lam an pana khopui chu an la Aristobulus in hum himna temple chu thatam tak an hual bokani chu ti lain Rom tual chung in dolai khanin General Pompey chuanin Pontus le Seleucid lalram sipai te chu anhnia a deputy Marcus Aemilius Caurus chu Seleucid Syria chu lua turin atirani ti chuanin Hasmonian hau chu Rom ho tran rual pui tu an ni angin Hirkanas le Aristobulus te unaw hianin an mani pui turin an som ve ve a atoi zongin soitaila Aristobulus hianin thilpek mangin atilom zoka chu wangin Caurus hianin Aristobulus du zongin thutluk na siama Aretas sa sipai te chu innuk dokturin atini hetia an hnung tollai hianin nabatayan hau hianin Aristobulus kut an torna sa hleni ti chuanin Caurus chu Damascus akir le ta BC somruk pathuma Pompeia Syria lo thlen chuanin unaw pahni tele lal rampum pui ti bovek du tu pol then kha soidan chuanin Farisai ti an ni mai theini khang hau khanin Pompeia hena palai an tir hlomani a omzia chu unaw pahni te hianin Hasmonian lal ni an tum ve ve a chu ti lain Hasmonian lal ram thai bo mi adu tu pol kha an om ve bokani achan chu Hasmonian lal te hi an korap viau ni an sia ni mai theini tin temple rong bol na po hianin Hasmonian lal te hianin Sadukai te kha an thlop jok trina chu wangin Farisai te hian an du viau lo ani thei boka soi thui lu tuk lo mayang khang mi chi thum te khanin palai an tir thewa Pompey po hianin thutluk na asiam lok bik lo ni Aristobulus ai chuanin Hirkanas hi adu zoka achan chu Hirkanas hi a upa zoka ni na a chak lo zoka chu chu Rom tan khanin thunun a ol sam zok wang ani mai thei boka atoi zongin soitaila Aristobulus chuanin Pompey chu a ring hlelta Alexandrium kula atom tatlata mase Rom sipaiten Judai ram an ron hnai zel taka khanin a in pea Jerusalem po an kuta hlan turin a in petani mase ama zui tu te chuanin kongkhar an hondu lo wangin Rom ho chuanin an huala tharum mangin khopui chu an lata khopui le temple chu an ti chena sa hleni Aristobulus chu Roma tang turin an suaya Hirkanas chu Jerusalem pui thiam lal bertan an dale tani BC somruk pathum vela khanin Hirkanas hianin pui thiam lal ber ani na chu neile ma se lal ni na ero chu anei talawa politics lama thu nei na chu Rom ho kuta khanin a oma anni chuanin an mi du zong Antipater chu an ai o in an da ani hianin atang ma a hai hleni hei hi Herodian kingdom bul lo tran nan khanin apoimo hlea BC somli pasaria khanin Julius Caesar chuanin Hirkanas chu etna ka arwat lea
politics lama thu nei na engemaw zata pele ni etnak ti omzia chu nam emo mi puite chunga rorel tu ti na ni maya lal soina chikhat thau chu ani thei ome ma se hei hianin thu nei na nei tlem hlea engkim mei chu antipei-tara thu ani ti turani Aristobulus ave thungkha BC somnga pasaria atlan chuaka Rom laka helna athen hnuwa anman lea BC somli pakwa Judairama Pompeia laka helna chokchuak turin Julius Caesar chuanin achua le ta Judairama chuanin afapa Alexander anen kalin helna an chokchuak tangeya masela Pompeia mi te zinga mi ten turin an lo sai hlumani afapa Alexander chu Antiochia Rome commanders Scipio chuanin alu atan saktani tichuanin afapadang Antigona sa chuanin Parthian saupui na in helna aron chokchuak lea hei hiani kan soitak Jerusalem an lale kan ti kha tichuanin BC somlia khanin lalle puithiam lalber aron ni le tani masela BC somthum pasaria khanin ne ni in ti hlum malo ni ta hetatang hianin Herodian kingdom kan ti kha alo in tran tani azongzong chu kan soiseng lawanga Heroda hianin sul hnu tam takanaya chungzinga chuan Jerusalem temple chei thatte atela khopui kulte azawa theater le amphitheater te ada bel bokani tin khopui kul dang tam tak athom tha bokani Samaria chu adin tharlea aminga Sebaste ti in avua Stratos Tower anti hmuna chuanin longchol hmun asiam bokani Heroda project a chuanin alar berpol le ropui ber ti maila chu Jerusalem atanga chimlam KM som pakathala a Herodian fortress anti adin hi ania tin Jericho le Masada kultekha asiam tha bokani Herodian fortress hi Antigona sale Parthian sau anne na shia rengna atana asakani Heroda chu alo lal rai chuanin buaina atam ta hlemaya BC pakwa chuanin a then om chimlam ami nabateya nen anin dauta he a then om ram hi Juda helpol kan ti don nge khatiang mi te bukhuarna kha ani hial to ti theinia he buaina hianin Augustus chuan nabateyan saulam atran awangin thil kaldan chu athalo zual deuh dewa van nei thlang deuh main Heroda palai Damascus khomi Nicolaus chuanin lal buaina chungchang chu athlen thei hlau maya Augustus chuanin a policy chu athak le tani tin Heroda hianin diplomatic lama buaina anei ang bokin chung ko thila buaina anei boka anupui Maria mi hi arin omlo ni na ring hlela chu wangin BC somni pakwa khanin atihlumani an fapa te pani po an melma nabateya lamtana an rin omzok ni na ring hlela chu wangin BC parukvel khanin za ngai na tel lavin atihlum le bokani tichuanin Heroda chu laltar tak alo ni chuanin taksalama hrisel lo na nasatak aneita tichuanin BC palia khanin athitani alal ram chu romi te chuanin Heroda fapa pathum te chu an sem darta chungte chu Herod Antipas Herod Archelaus le Herod Philip te ania Bible atanga thlir chuanin Herod Antipas hi Galilee lambial optu ania Herod Archelaus hi Judairam bial optu ni in Herod Philip hi chu Galilee chaklam bial enkol tu ani thungani ani hianin Caesarea chu din tharin aminga Caesarea Philippi ti na sa Bible po kan hmuka Herod Archelaus hi alal railu tuklo ni na langa achan chu alal ram kha Rom ram biala rin lu ani tak wangani tichuanin Bible atanga kan thlir chuanin Herodian kingdom kan ti ina ako zui zel kan ti don nge ni Bible kan hmuwa ding changta ber kha chu Galilee lambial enkol tu Herod Antipas kha ania hei hi iswa thi don lama anman hnuwa pilatan Galilee lammi ani asriat hnuwa Heroda hena atir laya Heroda kan ti khania nima sela Herod the Great kan ti iswa pian laya no sen road tu khachu Jerusalem a oma ani athi hianin Herod Archelaus athak ti Bible po kan hmukha soito angin AD parukvel khanin Judairam chu Rom ram biala rin lu alo ni takawangin Archelaus lal na chu alo top tani soito angin akim changle chipchia chu kan soiseng lawanga Herodian lal hnung ber chu Agrippa pani na hiania AD somkwa pani emo zave lemo khanin athia athi nu hianin Herodian kingdom chu alo top zuita Judairam pumpui chu Rom thu nei na hnuaya alut tabokani atop karnan Heroda kan ti ber iswa pian laya Heroda kha sakwana lama engsa khuange ani ti hi lo ngai thataila atir lama kan soitak angkanin Heroda hi idumayan chungkwa Judasa khwa kan ti Judaisma in let chungkwa tanga lo piangania lal aron ni po khanin ati masak ber chu Hasmonian lal ram ne na in kung kai na nei pui thiam ta chu abana an aya Juda darta ti maila khang hau Judairama lo le te atanga pui thiam te chu achoi sang ta zokani
Heroda hianin laltana mirin omle ama ami te aya ril ruin hong deuh zawk sa khoro rel tu pol asiamani tila kan hre thiam mai ome Heroda Jewish identity ti maila a Juda ni na hi a buai thak lai ber kan ti don nge chu tiang chu ania a hnuaya kun du lo tan chuanin Juda ani tok lo tina soi thaya chanchin tha mathaya bung ni chang khata tanga som ni te Talmud kan ti Babylonian Talmud Baba Batra 4b ate le Josepha chale kabu antiquity sa te chuanin Heroda chu lal nun rong lal thu thlenga a thut dan po hi zona om thei tak ni nan soya chumi om zia chu dan ang taka lal thu thleng lua legitimacy to the throne ani em ti hi zona om thei ani ti na ni Heroda thi nuwa kum zatam tak liam nuwa mi fing te thu zia ka chuanin Heroda chu Hasmonean sal emo boy ni nan soya chu chuanin Jewish tradition chuan Heroda Juda ni na chu anrin hlel zia tar langani a hnam le sa kho chungchang chu a boy chor hle ti chu achianga apa lama tanga thlir chuanin idumayan Juda ania chu chu kan soi tak angin Juda a in let an ni kha anu lama tang chuanin nabatayan ani thunga anu hi nabatayan lalfanu ania Jordan chim lama Arabic nam ani Judai rama mi hausa ani angin Hellenistic le Judamia Sailian ni na nei ve boka chu wangin sa khwana lama a boy chor nuai mai po hi amak shan lem lo ni temple pani na hun lai kan ti hi thiang hlim na dan khau tak le enge mo wangkhanin hriat a hlo hle a temple a pathian chi bai buk tur po khanin ti thiang hlim kan ti don nge tlen fai le thiang hlim tok ni kha atula chu tiang nun chuanin Judai rama Juda te chu athunu na ni chu mi fin fiana chu rampo ma khanin sa khwana lama inthen thiang hlim na ti maila raiswal bat an ti mai mikvawat kha mu tur oma mikvawat ti chu kan hriat thiam dan tur chuanin tuikhur ang deuh ani maya chuta chuanin inthen thiang hlimnan raiswal bat an nei thin ani Bible a chuanin he tiang deuh hian Johana po in simna baptisma atlang au pui ani kha chu tiang mikvawat tamzok chu Jerusalem a mu ania he tiang mikvawat hi Heroda lal in zonga po khanin mu ania ama mi malpual big leu tila chu tianga chen chuanin a omani chungte chu entirnan promontory palace anti Caesarea Maritima ate a then chu ate deuh hlek te po a oma Masada a lal ina thlengin mu tur a omani tin Heroda lal ina tang hianin Hasmonean lal tiang tho khanin milem biak na lam hoi kha a omlo ti an mu chuak bokani hei ba ka hianin temple tlanga Juda te temple chu a chei tha boka Juda ten thiang le thiang lawan ti eile ina khan ti maila khatiang chi po kha azom hle ni nan soi bokani ole akim changchuanin soi vek se na ni lova khati chin khani le phot te se